hello prolog ngapidang subhay yang season 4 EP syagane ka YouTube channel ka jonga ka bakateng ka proud to be ekasi. Te mentangan hikai EP kumno ba pinlight na kata ka reuse content mo ha ka YouTube channel ka jong pi. Nama khamtam mi gitu gi prolog ki bala trechitom mit labat sngi ki bala trechitom dagi tayo dagi banai dagi snem. Kenang banyo ya kata ka 1000 subscriber. Dia kata ka 100,000 watch hour. Kumba ka YouTube channel ka labu. Te perlok ngan hikai pi kenang ba pinlight na kita kijing mo keba kumbang ada batai menta ka ta ka use content. Te kenang ba pinlight na kita te perlok ngan subha bab ngan subha le ya kene ka we. Le ya kene ka we but what le ya kene ka we. Kadon arjung mut kene ka video ka bangat hikai pi menta. Kata ka di haba kaban kong haba pile ya ka video haba pidon ya ka YouTube channel ka jong pi haba pile ya kano ka video subha le ya ka video original ka jong pi le kano ka video ka ba pi sung tanat ka ba pi sudon jengmut ka ba mo ka ba pi sudon interest ka jing im ka jong pi le ya kata ka video ka ba pi sung tanat le haba pi ya chum channel le ya kata mele haba pi tray lang khai haba pi le ya kano ka video haba pi text nyang haba pi de haba pi sejan ni pilih vlog ni pilih kano haba pi di try ka jong pi le ya kata le YouTube channel kamdon jingkhang kamdon jing ap ba pilih ya ta ka video haba pi di try ma pi le pan pau be ka dul jong kamne le lat kata ka baar kata ka bangan soong kata bangan aji kai pi kata ka bonong wat le haba pi ka baar ngan ong pi kata ka bang wat le jadi ka jumut wat upload ya ka video ka jong ki we dane wat copy ka jong ki we mo ki video mal bunba ki bru mata kingat ka use content haba kila ayo kata ka 1000 subscriber ka watch hour ka ba mo ki bas kumba ka YouTube ka labu kumba 100,000 watch hour handai hadin ba kila apply ya kata ka monetization bagin la ban kamai pisa na kane ka YouTube handai anda kila apply ya kata ka YouTube channel monetization ka jongki ka sim gijing but hadin ba pila apply kane ka channel ka jongpi ya kata ka monetization ba pila ban kamai pisa na kane ka YouTube channel ka jongpi ka YouTube channel ka sa check ya ka YouTube jongpi hato unu utrai jongane ka YouTube channel udain hato udain try jongane ka video hato udain ka sul kren jongane try jongane ka video hato udain ka dor jongane try jongane ka video dan try jongane ka channel YouTube ka sa check lut nadong sadong mata kala strik ba par kamu yang wat le keluma syu mata kamde syu kumaswa lada upload ikini video ro dangsha lada ngile itu ki video AI ro ka YouTube channel ka dangsha rementai AI ro kalakhang te perlok ngakapat na phi subha wat le kata ki baro ke bala dep don lupa hapo ka YouTube channel haba pitho ka content ro tho be original ka jong phi happy pitho description ro tho be original ka jong phi what copy nang no what le ka video jong no namar how YouTube channel nama ka YouTube channel kalong ka bestrik bahamata perlokte kamtam mo gitu gibala gitu gibadang shule video
kibadang syudon yak to YouTube channel ka jong pi tinga karpat na pi ngobha wat le ekane namar lada pile ekane lada pim ko ya ka an jong ka YouTube channel pila ru bendu wat YouTube channel ka jong pi te bat gitu ki parlok ki ba le video original jong pi ai ma mi pi le bet ka video ka ba pi su ternat namar hadin ba pila yo ya ka to 10,000 subscriber ka jong pi 10,000 subscriber ka jong pi ba ya kata ka 100,000 watch over ka jong pi anda pila hadin pila yo ya kata baro pila apa ya kata content monetization kan suk sibun ni pi parlok namar pile bet jakadur lejong kembali mengamata kasur ka jong pi kadur ka jong pi ka YouTube channel ka jong pi namar ka YouTube channel kala kan ben approve bahkan ka video ka ba ule ne ka kalau sisa kadur ka jong ule ne ka brio te perlok ngakarpat di video ki ba ri upload ya kano ka video te subha sange no namar hadin pila po ya kata si subscriber kalong ka YouTube channel ka jong pi ka ba no namar ada pi apply ya kata ka ya lada pi apply ya ka video ka jong pi ba pila po ya kata ka si subscriber ba pin kamai pisa ba pin monetize nomo ba pin yo ban kamai pisa kumba kamai lem ki YouTube channel ti ki YouTuber te kan sim jeng kan pi hadin syubu hadin ba pila yo ya kata ka video syubu lapo ya kata ka 10,000 subscriber ka jong pi te kayo syubu hadin ba pila ban yo syubu yo ya kata ka reuse content kan sim jeng pi ada pide ibri bele ranbi ban keren kumne kumanga hane kayu hakane kamera mo kamde ka basuk ban keren po kamera ngatip bat pitip hi ba sisin ba keren kamera along tik kumbadon mano bapet ipi te namar ka YouTube channel ru hadin ba pila le kata ka monetization kan check nadong sedong hadin ba pio ya kata ka reuse content lai kan betha kata ka YouTube channel ripi ba pidi ban le kata ka sejenjar ripi namar ada pide gi bala ranbit ban keren hapo kamera pakai ne YouTube channel kumba sibu anda pila yo eta ka reuse content kan pha pi hab ban keren nadong sedong nadu basdang hadu ka bakut ka video kumut pi hab keren bit ma pi pin hab keren kamat kamera kamne kamde ka busuk perlok namar dadi bakren keren bit kasih kamne ho ma pi hab keren dagi English nadu basdang hadu bakut pin hab batai nu up ayu be pi edit atau pi hato kan ka video ka de jong pi pin hab batai na dong sedong bar pi content pi hab tho lagi English bar kai haka description pin hab tho lagi English te perlu gitu ki ba itu ki banang English te biang itu ki bom nang English te perlu ngasutu baka ka jenjar ti ngakar pa pi wa ne ka bangala batai pi na pila na kata kijing kiba si gandu ha ka YouTube channel te perlu tengine kintin bakendet kabli sibun bat ngakar pat na pi ba pinya like ba share ba ya subscribe ya ka channel ka janga te perlu kabli sibun